Shubor nakaslem jong unong san hima. Kadang mi kisngi ki school beper nakaleng kecila, but ki kan hun, kita pen kre shat beneshimenta ha ka first state kickboxing, ka ban salong haudi ubnai banwan. Ka All Meghalaya Kickboxing Association hapo ka jingyalam jong uba Samuel Hasha, dangshan ka pen bena ban penlong ya ka kickboxing baningkong ha kecila. Ha ka bakila khot la weru iki school, ki kan hun but ki riu shimet ki ba ya ka ni jingle kai banwan shimenta. Kumalong benta shibun tali ki school ki lami shakmat ban ajing hikai yaki khna school kin thei bat shinrang ban pen kre na ka benta kani ka tournament ki khna school jong Saint Teresa Secondary School Maulai Ngut ki lapen kre ban mi ban shimenta ha kani ka tournament bat ki dan jingkerman ru makina ban wanra yu so ubabha ka Don Bosco Higher Secondary School Bakmararu kalapen kre ban mi perthei shikani ka tournament but kidan ke jingkerman bakina banyele kai bha banyo yu so ka jingjok 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 Nak kita belajar hakani ke jinglet, hakani ke kickboxing championship. Dalam ke scholarship berkila yo, berkila job hakirala, kila yo yo ke chief minister sport scholarship scheme arhajar arfusan. Di ngashpa ban orang ni belang bang kini ke scholarship apair bang bagi kila yo, kila la bang kerjaan dah la de. Berke ke bakal pensultanan yang ikum kinong punya school. Kalong ba, kila la ban yang halaki jong kikjan, buat hakarta ke badang rin. Dalam kata don nak kibal yo ban kerjaan iki yang kesem yang baik itu scholarship ke bamaki kila yo bar ka bakam persitan susu yang kalong ba kini kisnem kila hapi ke examen joki hapren ke exam ke habeli ele skirala bandalawan nang taru klem yo syuti wa chisniru kila continue ke exam joki lan kila teng ke examen joki bar paro nak kila ya pas bah dikata ba ben yang ini lor ke jing job kila wan rai ke sit dan lor school ru ki pas bah ki wan syakman Dimenta gila yo ru ya kau mga orang ipin gila yo ru ke chief minister sport scheme scholarship arajar arfusan kan dia li kena I'm sim chu yakin lawan maki sene kalau nang kring chu kena mesti mi dantang sipungot ke bangi pak nang ni yang ba kini ki baki le school jungi banara school jungi ka pelong yaki banang bun chu be sim menta mentau sem ni don rifu sangot kena naduk ki bare aduk ki bahek ki sim menta nam ta kenika first level ke first state level kickboxing championship ke bansalong hobnai September ke bansidang akan ke laiteri tina ka bantakan ni ro ngayakin tui kena jungi bakin rai ke jingjob nama ke jingjob jungki kolong nang kong ke buram ya ke school ha ke bamangi trai ke buram ya ke ni ke dong dingye hibro kuwai nanta ke buram ru ya Isar Samuel Hasha bamei dei mei blak li ke lat lenti na ke benta jungi banyak chakmat bat ke buram hi dia kari bak kejap benda hibro kuwai bang akan tu biasa isi ni kini kena borok ki badan hang ni om tengah school junga om tengah school jungi ba ki wei ke school ki benda sim mentah kani ka first state level kickboxing championship ngai men si ki borok bakin man ra ke jingjob ba kin yo di tai jim toi ji em jungi lei Isa Samuel Hasha balang ba jungi gila pensuk thiet kani kickboxing ni apa school jungi ba dah kani ka than jungi hibro kuwai mai dala di ru teng shek wan chani bani kai kena aba mai imla pro imji no ipha de ki senior student ki banwan hikai kena school jungi ba ngapai ba abro aliang nakaliang jung kena ru kisim khia ru tata nakaliang jung kini kinawan hikai ru kisim khia ru tata bagi don ni kata ka jing angut maki ki ban hikai ru don ka jing angut ban kenti kena school lu ngapai ki don kata ka jing khang kata ka jing angut ka jing imji undan pen body ki teng la dengi ong ba slap lani nai lek minta kasi baslap kinam tre hira ban syang kin ang bingin lek bet namar ngi itu bai kena kelas tenat ru kata tai kenika kickboxing kelas ke bangi dan school sini
Tengah ai ku beli ke pangi principal jong ke school Saint Teresa School keberan hamau lengot dia principal jong ke school ipada Edman Kasentio ba me ila syak kerpang bangin pelong ke training center hang ni apa hall jong ke school jengi tiga jing ku beli ke let usia Isa Samuel Hasya pada me i belawan su pensuk thiet nang kong eng ni kickboxing ni apa kasnong jengi hang school jengi ting wala da me i bun sin ye le kat bala bonwan be hi sene ban hikai kena wat ting don uslap ni katai ro i wan be ban hikai kena dia haba me i imlai ban wan pat i pha de ki senior student ki ban wan hikai kena school jungi tiga jing ku blai ka ba sia jaru ka le si Sa Samuel na malam da dei me i ki kena jungi kim poi se ki nam standard ro ban wan sa school kala don ka kep bai kena kim pa wan chu sa school de tang su ong bahang te po sin ti sang don ka kickboxing class ki kena ki marek berman sa school mani tu IP mental ki don kena ki berman school bengi ki bo ong bengi kwa ya kata kickboxing kini oi ki aleh kala apli mana mental jong ki ro